Nkarhi wun'wanyani ni twa onge ku va ni ri mukreste swa laveka ku va ni ta eka vakreste kuloni hi ta bula hi timhaka tin'wana leti nga critical because ku va mukreste eka nguva leyi hi hanyaka eka yona swi va onge ku na ti-limitations to karhi leti hi fanelaka hi va na tona na ku hleketa ka hina hi fanele hi hleketa hi nga fiki ka a certain grade ya mihleketo but something to start with I think which I think it's important i ku xikwembu lexi hi nyika miehleketo xi swi tivile leswaku we'll have to break the boundaries ku na mindzelekano leyi nga vekiwa hi vanhu when it comes to intelligence hi dyondzisiwile leswi hi swi tivaka hi titwa hi ri vanhu hikokwalaho ka milawu leyi nga vekiwa emisaveni hi titwa hi tlharihile hikokwalaho ka education system hi titwa onge ya antswa hikokwalaho ka mintirho leyi va ka hi tirha yona and vutomi bya hina byi revolver around ti-surroundings kumbe leswi nga hi rhendzela emisaveni and hi hetelela hi twa onge nkoka wa vutomi i ku va ni munhu a va ri na mali na movha a tirha kahle kumbe a owner khampani hi mukhuva wolowo but the true sense of it i ku hinkwaswo leswi swi lo create-iwa hi ti-system ta laha misaveni now as a Christian ni langutaka vanhu hi ta languta matsalwa hi languta Bible I believe ku Bible is the i buku leyi nga tsariwa hi vaprofeta na vatsari ku huteliwa hi moya lowo kwetsima and hi nga swi balekeli nakambe leswaku the Bible hi yona the best selling book yi nga xavisa ku tlula tibuku hinkwato emisaveni so far leyi nga endla mabiliyoni emisaveni it's the Bible kusukela kwale ndzhaku na ku vuya ka ti-translation ta kona Bible hi yona buku leyi nga fambaka mahlweni yi nga xavisa ku tlula tibuku hinkwato leyi yi nga tisa peace yi nga tisa rito ra Xikwembu now lava hi ya twisisa tanihi vapfumeri hi vakreste leswaku loko hi vulavula hi vukreste before hi ya nghena eka ku dzika ka ximoya ka sungula ku dzunisa na swin'wana na swin'wana a hi languti the basis and the fundamentals ku kahlekahle xikwembu i mani xikwembu hi nga kala hi nga xi voni eka loko hi lava ku languta eka perception ya miehleketo ya hina is too small yitsongo ngopfu to comprehend with the greatness and the holiness of God miehleketo ya hina yitsongo ngopfu and what we are creating with our mind and what we imagine loko se hi hlanganisa what we read and what we see as manifestations we are not even halfway ku twisisa ku xikwembu i mani now as Christians ni lava hi ya twisisa leswaku ku twisisa xikwembu ya ha ri kule ngopfu na ku xi twisisa a hi languti Bible general Bible loko a yi ri kona khale na khale hi nga swi balekeli ni rhandza ku makreste onge hi nga tlhelelanyana ndzhaku before hi ya dzika ngopfu Bible hi ngheniwa hi moya wa ku tsutsuma na vhangeli hi nga se hi fanele hi rhanga hi dzika hi twisisa ku ta kota ku na loko hi ya vanhwini hi ya swi tiva ku hi vulavula hi yini it is a fact ku a Bible it's a historic book i buku ya history because yi involve xikwembu xi nga muendli wa tilo na misava vanhu va ku tala they are afraid to question history handle ka Bible we need to question history and then hi vuya hi ti languta ku hi vuya hi kwini and then hi ta ti languta Bible ku do we see ourselves in the Bible and the answer to that is yes we are the Bible Bible yi vile kona before ti-missionaries na ti-mercenaries ti nghena eAfrika a hi ri na yona Bible and then loko hi languta i history hi kuma leswaku a hi dzunisa xikwembu hi khongela xikwembu hambiloko ma-European ma nga se fika lahawani but hi ndlela ya hina ya xiAfrika a hi swi tiva kusukela ku sunguleni we are nature hina vanhu vantima hi hina nature now because of vhangeli leri se ri nga kona sweswinyana va fike ri va modern to a point ya ku hi lava ku blackmail vanhu spiritually and emotionally to a point ya ku hi shifta understanding ya vona hi ya yi veka eka yini hi ya yi veka eka spirit ngopfu ku tlula ku ta eka practice eka physical so swoleswo swi endle leswaku namuntlha vanhu vo tala va hetelela va nga twisisi kahle ku xikwembu kahlekahle xi lava yini eka munhu kumbe xi n'wi tirhisa njhani munhu
leswi swi endle leswaku vanhu va ku tala va hetelela va ku okay ku hi ta kota ku twisisa Xikwembu we need a leader kumbe hi need munhu loyi va ngo i anointed man of God loyi a nga ta hi tshuneta kusuhana na Xikwembu, which is a lie. Mavunwa ya rihlaza yalawo, but mhakankulu hileswaku we need a man who shall stand in front loyi a nga ta ku yes a hi fambeni hi ndlela leyi, we need a leader, we don't need a boss, we need a leader. A leader hi loyi a ngo ni mi rhangela emahlweni ni endla leswi na n'wina Bibele yi ngo Bibele ni swi endla. So loko ni endla leswi Bibele yi ngo ni swi endla, mina na n'wina a hi tekeni Bible as a guidance ya ku yi hi teka yi hi fambisa hi ya emahlweni. Now Bibele loko va fika ti-missionaries va fika va yi teka eAfrika, a yi ri buku leyi a yi khome timhaka ta vaprofeta na matsalwa hinkwawo lawa a ma ri kona a ma ri eAfrika. Now Bibele leyi nga sala vamakwerhu lava hi twisisa hileswaku yi sale yi le Ethiopia. Bibele leyi nga sala yi kalaka yi nga se translate-iwa ya ha ri in original Aramaic Amara ya yi le Ethiopia. So leswi hi byela yini na ene a yi se translate-iwa, ende loko hi languta Bibele leyi hi nga na yona sweswinyana yi nga translate-iwa i Bibele leyi nga tekiwa hi ma-missionaries endzhaku loko va lave ku yi disconnect. I want you to understand this. This is not a hate. This is for you as a Christian to understand ku u ta hi kwini. Loko Xikwembu xi hi endla, it's a fact ku Xikwembu xi sungule hi ku endla vanhu va ntima, and whatever that I'm saying lava munhu a famba ya swi gugula a ya landzelela na history, a lava na tibuku leti nga ta n'wi pfuna, because before hi ya fikela ka Bibele hi fanele hi languta the study of diet masungulo ya masungulo ku kahle who is God. Because now loko hi nga languti hi tlhelela endzhaku hi languta ku Xikwembu hi nge xi tivi ku hi lexi Xikwembu, but hi ta vona hi mitirho ya xona hi ku ya hi ti-ages na malembe lama hi teka hi le ka wona endzhaku ku endleke yini malembe yo tala lama nga hundza, ene vanhu loko va vulavula hi ku khongela a ku endleka yini. That is the sign ya komba ku Xikwembu is been responding, and that is a manifestation ya komba ku Xikwembu xi kona xa hanya. Now sweleswo swi ta hi pfuna leswaku loko hi vona munhu un'wanyani a vitana Xikwembu hi vito rin'wana, kumbe a ku i Allah, kumbe a ku i mudzimu, kumbe a ku i Xikwembu, kumbe a ku i mani, a hi fanelanga ku jaja, hi fanele ntsena hi rhanga hi languta ku which God leyi a vulavulaka hi yona. Loko yo ze hi fikelela ka point ya ku munhu loyi i vulavula hi muendli wa tilo na misava loyi a nga khoma swilo hinkwaswo, then we know ku munhu loyi loko a vulavula hi Allah a nga vulavuli hi munhu wo karhi, kambe i vulavula hi Xikwembu lexi hina hi ngo i Xikwembu, van'wani va ngo i Nkulunkulu, van'wani va ngo i Mudimu. Now lexi fanelaka hi xi languta i ku va makwerhu Mesiya u ve kona emisaveni, and Mesiya loyi a nga va kona emisaveni u te hikokwalaho ka rixaka ra Juda. Loko ri karhi hi languta rixaka ra Juda hi ya vona loko misava yi andza, hi ya vona vana va Noah lava nga survivor endzhaku ka ndhambi, hi ya vona ku ya tswariwa va Japheth na va Ham hi mukhuva wolowo ku davuka tinxakanxaka leti nga davuka. Ya languta hi kuma leswaku hina hi wela eka rixaka ra Ham laha ku nga famba ku nga vanhu va ntima, and loko hi famba hi ya languta kusukela ka n'wana Abraham ku nga Ham hi ya kuma Cush ku nga yena a nga davula rixaka ra hina vanhu va ntima na ma-Ethiopians hi ku ya ko halaniwana. Now loko hi vulavula hi ma-Ethiopians hi vulavula hi rixaka, ma-Ethiopia ma ta ku byela kahle ku hina hi rixaka ra Solomon. Ethiopia laha ku nga na Bibele leyi kalaka yi nga se translate-iwa hi vulavula hi vanhu lava va nga vatukulu va Solomon. Na namuntlha loko fika Ethiopia va ta ku byela ku hina we are the Amara, we are the Amara people, ya ha ri ka Amharic. Our Bible has not been translated to any language, still in the original language. So sweleswo hi byela yini, swi hi byela ku hina na ma-Ethiopia hi vanhu van'we, and loko hi ri vanhu van'we hi ya languta ku kahle loko va ku vona va davuka ka rixaka ra Solomon. Solomon i n'wana mani? I n'wana hosi Davhida. And loko hi languta hosi Davhida, loko hi ya emahlweni kuma leswaku hi yena loyi nga tshembisiwa leswaku vuhosi bya wena byi nga kala byi nga fiki makumu. Leswi a swi vula yini na hi ku a hlawuriwe hi Xikwembu. Loko hi languta kusukela eka hosi Davhida hi ya kuma eka rixaka ra yena ku tswariwa Yosefa loyi a nga tswala mani? A nga tswala Mesiya loyi namuntlha hi ngo i hosi Yesu. Now leswi swi hi byela yini? Swi hi byela kahle leswaku hina we are the equation, we are the Bible. That is why na swivongo swa hina loko mi languta swivongo swa maAfrika a swi humi ka swilo swin'wana, swi huma eka nature, eka ndhavuko. Leswi swi ku byela kahle ku
loko va missionaries na mercenaries ma fika a ma ringeta swona ku disconnecta ka nature leyi Xikwembu xi communicataka ha yona. Xikwembu xi suka xi ya tshama le kule xi nga lavi ku tiviwa, mara xi te ri ni ta mi endlela nature leyi mi nga ta tshunela hi yona eka mina. Now ndhavuko kumbe nature, ku cinca ka tinguva, ku developa ka tintshava kokwalaho ka ti-magma, ku va na tintshava a ti tsakama khale ka loko, and then na namuntlha hi ya vona ti-natural state ku ri karhi ku cinca swiyimo na swin'wana na swin'wana. Tintshava ta ha vulavula, ta ha hefemula hi ku ya hi malangutelo ya Xikwembu, hayi hi ku languta ka vanhu. Misinya ya ha responda na namuntlha, timbewu na namuntlha ta ha responda hi ku ya hi principle ya ku sungula leyi Xikwembu xi nga yi vula ku wena mbewu, loko ni ku u mbewu ya banana u fanele u producer banana hi ku ya hi DNA ya wena. Hambiloko hi yi teka mbewu ya banana hi ya yi byala Australia, yi ta fika yi tsala banana because yi yingisa the first principle ya Xikwembu ku wena banana u ta tswala banana. Hi leswi nature yi nga swi creator. So swibongo swa vanhu vantima loko u languta swi connect ka nature, hi hina nature, hi hina Bible hinkwayo, the entire Bible loko yi hlaya u ta u ya kuma leswaku matiko lama nga layani ma involve Afrika ngopfu. Matiko man'wanyana lama va ngo hi le va ma vitanaka hi mavito man'wanyani va nga mateka through colonization. Loko se hi vulavula hi colonization and the development of the world, lava va tintlhari va nga sungula ku va avelana matiko ya le Afrika va wa fuma through the colonization kumbe ku tikiseleka ka vanhu vantima. Hi nga se fika kokwalano, loko hi languta le ndzhaku le hi swi kuma kahle leswaku hina vanhu vantima hi ve hina vanhu vo sungula, like this is history. Before you go into the Bible, these are the things leswi faneleka u sungula u swi tiva before. Na loko u ri karhi u khongela kumbe u ri karhi u dzunisa, ni lava u khipa xithombe lexiya va nga ku drawela xona xa mfana luwa mulungu a lengalengaka lahaya va ngo luya i hosi Yesu. Luya a hi yena hosi Yesu, but hosi Yesu loyi a nga yena a nga fika u vile kona emisaveni, mara identity ya yena na swa ku a huma ka rixaka rini va ringete hi matimba hinkwawo ku va khansela ti-traces hinkwato ku a huma ka rixaka rini. But lexi hi faneleka hi xi tiva, a huma ka rixaka ra Juda, hi yona mhaka hosi Yesu a vitaniwa leswaku i n'wana Abrahama, n'wana Davhida. Mara loko u ri karhi u khongela u ri karhi u dzunisa, teka mihleketo ya wena u yi liquidate, u humesa xifaniso lexiya u xi tivaka xa mulungu, u khongela Xikwembu lexi nga tiviwiki, u khongela Xikwembu lexi nga voniwangiki, u khongela Xikwembu lexi nga xona muendli wa masingita. And inside that chapter vona matimba ya Xikwembu, u ti byela leswaku mina ni endliwe xivumbiwa xa Xikwembu, and therefore xin'wana na xin'wana ni nga ta xi vulavula, power of the word. Xikwembu xi te ri mina ni ta vulavula swi endleka. Siku rin'wana loko xi vulavula, hosi Yesu a vulavula eka Petro, i ri Petro wena ni ku nyika swilotlele swa ku pfula etilweni swi tlhela swi khiya, ni ku nyika matimba ya rifu, ya ku rifu u ta ri tlherisa, u ta vulavula rito ivi ku endleka leswi nga ta endleka. Hi twa xikhongelo xa hosi siku rin'wanyana xi ku a ku endleke etilweni tanihiloko swi endleka emisaveni. Leswi nga ta endleka etilweni leswi nga ta endleka hi ku vulavula hi vanhu va ri emisaveni ivi ku create-eka ti-situation. That is why sometimes loko hi ri karhi hi lwa tinyimpi hi ku vulavula hi ri karhi hi khongela, ivi tintsumi ta Xikwembu ti teka control. Leswi va ka hi swi vula ivi tintsumi ta Xikwembu ti swi endla. Why? Because hi nyikiwe authority na matimba ya ku controla swilo swoleswo. So the reason ya ku va hi humesile va hi shifta eka paradigm ya ku twisisa ku hina hi va mani eka chapter ya Xikwembu, i ku a va nga swi lavi ku munhu wa ntima a swi tiva leswaku hi yena munhu wo sungula ku va ni Xikwembu xi vulavurile eka yena. Ene munhu wa ntima hi yena a nga nyikiwa authority ya ku va a cinca swiyimo hinkwaswo etindhawini ta ku hambanahambana. Therefore loko u nga swi tivi swoleswo ku wena u nyikiwe that authority, loko Xikwembu xo ka hi endle munhu hi mfanekiso wa mina, a ku vulavuriwa na hina. So loko Bibele yi tekiwe ya cinciwa, ku na tibuku leti nga susiwa ebibeleni leyi namuntlha hi nga na yona yi nga na 66 books. Ku na tibuku leti nga cinciwa leti a ti vulavula kahle direct ti hi kongomisa straight ka Xikwembu. That is why ku na verse leyi ngo loko va ni vitana hi vito ra mina ni ta va yingisa. Now ku shiftiwe vito ra Xikwembu ri tsariwa hi ndlela yin'wana, ri translate-iwa. That is why ni rhandza ku lava ku vula ku ma-Afrika or ni nga vula ni ku makreste hinkwavo lava believer-ka swi nga hi pfuna ngopfu ku va hi ya adapter to the fact that loyi a nga ta emisaveni i Yahoshua HaMashiach. Sweswo swi hi pfuna hi yini? Swi hi pfuna hi ku vitana the real name of Jesus. Hi ku loyi sweswi hi nga tolovela ku vitana yena i favor ya Xikwembu ku va hi ri vitana vito leriwani ivi ku endleka mihlolo hi hlula hi rona. But the real name, vito ra yena lera Jesus, a nga ri tivanga hambi hi yena n'wini loko a ta va a ha ri emisaveni. Ri tsala ri tumbuluka endzhaku through the translations of the Bible.
So lexi endlaka ku Xikwembu xi hi twela vusiwana i ku xi langute timbilu ta hina ku himpela loko hi ri karhi hi ri vita vito leri hi ri vitana hi ku kholwa na ku pfumela. That is why loko hi ri vitana hi pona hi ri vitana ku endleka masingita. But the real name of Jesus is Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Christ is the Holy Spirit lexi nga tshama eka yena. Vito ra yena i Yeshua HaMashiach. So it's Jesus Christ. And the Holy Spirit i vitaniwa Ruach HaKodesh. Hinkwaswo leswi swi endleka ku loko hi fanele ku va ni hi strivela ku tshunela ngopfu kusuhani na Xikwembu ku va hi ta kuma ti-revelation. Hi ti vutisa ku hikokwalaho ka yini swilo leswi nga endleki masiku hinkwawo loko hi ri karhi hi khongela. It's because hi xaviseriwe i system ya wrong ya ka yi nga hi kongomisi direct ka Xikwembu. Eminkarhini ya ku tala loko hi ri karhi hi khongela but system leyi hi nga nyikiwa yona a yi hi kongomisi direct eka loyi a nga yena muvumbi, loyi a nga te n'wina mi ta va vana va mina, mi ta endla leswi na leswi na leswi na leswi ku va ni gandzelo ra n'wina ra ku khongela ka n'wina ku pfumela ka n'wina ri tata direct eka mina. Loko mi languta enkarhini wa Muxe a ku hisiwa magandzelo. Loko hisiwa magandzelo Xikwembu Bibele yi dyondzisa leswaku Musi loko u karhi u tuveka u ya henhla Xikwembu a xi tsaka hi magandzelo walawo ivi xi hlamula swikhongelo swa vanhu. Eku fambeni ka nkarhi hi vona loko se ku fika Mesiya loyi Hosi Heroda a nga tatazela loko a twa leswaku va ri ku tswariwe hosi, a ku vutisa vitana vaprofeta va yena na tinyanga va vutisa leswaku kasi Mesiya loyi va nga ti i ta tswariwa ka rixaka rihi xana? Va ku hayi wena hosi hi twe leswaku u ta tswariwa kokwala ka rixaka ra wena hi ku chava ku lava ku vulavula ntiyiso. But mhakankulu hileswaku a swi tsariwe na le ku sunguleni leswaku u ta tswariwa eNazareta, ene eNazareta laha nga ta tswariwa kona vanhu vo tala a va nga ta pfumela futhi u ta landzuriwa. Hi swi voneni na loko se a kula Kreste Yesu eNazareta i landzuriwile because a va n'wi tiva leswaku i n'wana wa Mariya i tswariwe ku fana na vana van'wana, kambe xihundla va nga xi tivi leswaku loyi i n'wana wa moya lowo kwetsima. So mhakankulu hileswaku va ringete hi matimba hinkwawo ku vito leriwani va ri cinca ku va hi divert-a ku hi nga ha viti rona vito leriya ri nga rona ri nga na matimba ya ku connecta na Jehovah Xikwembu nkulukumba ehenhla. So Mesiya i vele kona mara a hi xona xifaniso lexiya hi xi vonaka hi nga diroweriwa xona. Hi fanele ku vuya manjheni hi swi twisisa leswaku loko hi lava ku khongela Xikwembu a hi xi khongeleni hi moya, hi nga xi khongeleni hi ethnicity ku i mulungu i munhu wa ntima kumbe i muhlovo mani. But the fact remains ku yena a huma ka rixaka ra Israyele, ene ma-Israyele loko u languta u trace kusukela kokwale ka Hosi Yesu u trace u tlhelela eka tata wa yena Yosefa u trace u tlhelela le ndzhaku u ta swi kuma leswaku rixaka leri a huma eka rona i rixaka ra Davhida, rixaka ra Solomon. Leri rixaka ra Solomon namuntlha i Ethiopia ri nga yima ri swi tiva leswaku ri davuka eka yena Hosi Solomon. Now leswi swi hi pfuna hi yini na? Swi hi pfuna hi ku loko hi ri karhi hi dzunisa Xikwembu hi ri karhi hi ya emahlweni hi ya twerisa vhangeli hi ri na xibindi hi tiyini hi swi tiva leswaku vhangeli i ya hina yi huma eka hina. Va ye va cinca tibuku va ti cinca swin'wana swi va tsandzile ku swi cinca swin'wana swi va tsandzile ku swi cinca because loko u lava ku landza i context ya ku Hosi Yesu loyi va nga n'wi diroweriwa mulungu laya swi tise ku yini ku a ta vambeliwa Afrika ku ri ku wa le Europe. Hi yin'wani misunderstanding yo yaleyo hi ku loko hi languta u vambeliwe eAfrika mara i wa le Europe njhani. A ni nga lavi ku dzika ngopfu kokwalani mara mhakankulu i ku a hi hate leyi ni lava ku Mukreste un'wana na un'wana a kota ku swi twisisa ku nkoka wa yena wu na matimba ku fikela kwini. A na ha vulavula hi swivongo swa maAfrika. Swivongo swa maAfrika ku na va ndlopfu, it's an elephant, the indigenous animal. Xikwembu loko xi endla before xi endla munhu xi rhange hi swiharhi, xi communicate na swiharhi, xi rhange xi endla swiharhi ku va ni swi tiva swa ku leswi connecta na nature. Xi vulavula na misava leswaku yi milisa swimilana leswaku swiharhi swi ta dya swimilana. Xi milisa misinya leswaku misinya yi ta communicate na vanhu loko va ti Xikwembu xi ta va xi va endlile. So swivongo swa vanhu ku na vakhoza ku nga xinyenyana bafo ku nga ximhungwe, ku na vo dove ku nga mazebra. Swivongo swa hina vanhu vantima swi connecta na nature. Un'wanyana misinya hi mukhuva wolowo hi vulavula na nature. That's why va ku na va le vuhosini lava ku loko ku vulavuriwa ku yiwa eka vona ku ya thethiwa timhaka va twa eka timhaka ta vona va ti tshuneta eka Xikwembu hi ndlela ya xiAfrika ku na leswi nga ta endleka. That's why khale a va ku va ya ku na tindhawu leti va hlengeletana ka tona va khongela ka Xikwembu ivi ku na mpfula. This is the power of nature which responds loko hi twisisa Xikwembu lexi xi vitanaka.
Misunderstanding leyiwani yi kulu ngopfu to a point ya ku vanhu sweswi namuntlha hi muviwile from eka indigenous ways of living, tindlela ta khale ta ku hanya hi tisiwa eka modern world laha ku tirhaka ti-electronics, xin'wana na xin'wanyana electronics, xin'wana na xin'wana. That is why hi langutana na ti-disaster ta ku fana na ku khumi nkhuluko, ti-earthquake, ku nengeneka ka misava na yini na yini na yini. I ku vanhu va zama ku lava ku replace nature kumbe ndhavuko wa Xikwembu hi technology, and a swi nge pfuki swi fambisanile because at the end of the day leswi va swi endlaka hinkwaswo swi lwa against tintsumi ta universe, ti-universal ti-archangel ta Xikwembu leti swi nga tiveka leswaku ti fanele ti va tona valangi va order. Ni vulavuleni earlier on ku na tintsumi ti tirha hi mindzelekano. That is why loko vo village yaleyo ku ve tshama yi khesiwa hi xo karhi ku nge humeleli munhu kwalano, ku nideka a serious deliverance kokwalano. Ku nideka leswaku loko ku khomiwa swikhongelo nkarhi wun'wana ka village yaleyo ku titsoniwa swakudya, loko ku ri i vhiki 2 weeks 2 weeks 3 weeks 3 weeks ku tsutsoniwa, ku fanele ku diliziwa mimoya hinkwayo liya yi nga endliwa, altari liya yi nga creatiwa eka village yaleyo. Swi nga endleka kuma ku village yaleyo yo rhukaniwa kumbe yo khesiwa. Vanhu hambiloko va dyondza a va humeleli, a ku endleki nchumu hi vona eka village yoleyo, swi nga ri na mhaka swa ku i ndyangu wa ka mani kumbe ndyangu wa ka mani. Vanhu lava nga ta humelela i vanhu lava nga ta huma ka village yaleyo va tshama ka village yin'wanyana, because madimoni ya ndhawu ya territorial a ma koti ku va fikela. As long as u tshama ka ndhawu yaleyo, loko madimoni lama ma mi surround ma inflicta moya ma ri karhi ma controla. So loko ndhawu yaleyo ku nga ri na vapfumeri, ku nga ri na vanhu lava nga ta khongela va tshova majoko yalawo, a ni se vulavula hi mindyangu sweswi, ni vulavula hi ndhawu hinkwayo, se region hinkwayo. So ku fanele ku khongeriwa ku vitaniwa tintsumi ta territorial, ti-archangel ta Xikwembu leti nga ta ti ta fika ti lwa nyimpi, madimoni yalawo ma heleliwa hi control, ma heleliwa hi ndhawu. Ivi ku sala vanhu lava nga ta va vakhongeri va tipilara ta ntirho wa Xikwembu, lava nga ta tshama va intercede va intercessor hi masiku hinkwawo ku lwa na mimoya leyi yi lwaka na ku humelela ka vanhu, ku lwa na mimoya leyi lwaka na ku dyondza ka vanhu, ku lwa na mimoya leyi lwaka na health ya vanhu. Vanhu vo tala kuma ku nkarhi wun'wanyana van'wanyana va lova hi swilo swo ka swi nga twakali, van'wanyana kumbe ku na damu ndhawu yaleyo ri tshama ri teka vanhu nkarhi hinkwawo. This is a serious intervention leyi lavaka vanhu lava nga ta titsona, vanhu lava nga ta twisisa ku kahle kahle Xikwembu xi tirha njhani. Nyimpi leyiwani yi va yi nga ri ya vanhu, lexi endlaka kuma ku nkarhi wun'wanyana madamu ma teka vanhu ene vanhu va lava ku teka risk, vafundhisi va fika va nghena laha va khongela va nghena. Ku na swilo swin'wana swa ku wena as a flesh u nga kala u nga swi koti ku swi defeat, mara lexi fanelaka u xi tiva leswaku your word, rito ra wena ri na matimba ngopfu ku vitana i army ya tilo, ku vitana tintsumi ta tilo leti ti nga khoma i matlhari yo lwa nyimpi. So hi ku ta ka wena a swi swi dinge u nghena layani, hi ku lexi nga laha matini loko ku ri xi physical xi ta ku defeat because it's physical against physical. But now xilo lexi xi nga laha matini xi loko ku ri xi control-iwa hi moya wa ndhawu kumbe moya wa marine, moya lwandle ya ti-coast, moya ya ti-mermaid na yini, xi dinga matimba lama nga tlakuka, lama nga ta huma enon'wini wa wena ma download-iwa ehenhla etilweni, ivi u landza nyimpi leyi ya tintsumi. Ivi tintsumi hi tona hi ku ya hi ndzilo lowu mi nga ta va mi ri karhi mi wu khongela, mi ri karhi mi haxa, mi ri surround damu leriya, mi ta vona masingita na loko xi rhurha xi xa koho lexi hanyaka kwalano kumbe moya wa lowu hanyaka kwalano, mi ta vona hi nyimpi yin'wana leyi kulukumba ngopfu. Swi nga endleka ku na mpfula yin'wana ya matimba ngopfu leswaku yi lava ku mi intimidate ku xikhongelo xi nga yi mahlweni, kumbe ku endleka swin'wana swa masingita mi swi vona ku leyi i nyimpi. Loko mi phikelela mi ri karhi mi khongela, mi tshikelela mi ri karhi mi khongela, mi vona Xikwembu xi mi hlulela. Kusukela kokwalano ndhawu yaleyo yi ta va yi kwetsimile, mara ku fanele ku sala yini, vakwetsimi lava nga ta sala va yisa mahlweni ntirho wa Xikwembu va ri karhi va simeka, va ri karhi va haxa malangavi ya ndzilo ka ndhawu yeleyo. So leswi ni swi vurisa hi yini na? Ni swi vurisa hi ku vanhu loko vo twisisa leswaku vona eka Xikwembu va khome position mani, va ta kota ku swi tiva ku a vo va vanhu ntsena kambe i swivumbiwa swa ximoya swi hanyaka enyameni. Hi ku loko hi ri karhi hi vulavula marito ya matimba lama nga wona ma yaka ma intimidate, ma yaka ma ya thinta etindhawini ta ximoya, ivi ku vonakala tintsumi ta Xikwembu ti ta ti fika tilwa. A hi nga ta ti vona hi matihlo ya nyama, mara a wu ri ni ku byela leswaku loko wo tshemba leswaku hakunene rito ra wena ri release ndzilo, ri vitana army ya tilo, u ta swi vona swi endleka swoleswo. Hi yona mhaka emindyangwini yo tala namuntlha vanhu a va ha swi koti ku ti biyela mimiti ya vona, va lava nyamisoro, va lava tin'anga ti ta biya mimiti ya vona. Why?
hi ku va lahlekele hi ntiyiso wa leswaku enyanga ya matimba hi vona vini, because va nyikiwe authority ya ku va nyikiwa xikhiya xa ku pfula tilo va tlhela va ri pfala, va nyikiwe xikhiya xa ku tlherisa rifu hi ku vulavula ka vona. Now eku tshembeni swi ya hi ku loko u ya biya muti wa wena u biya hi rihi vito ra kona. A swi endleki na yo nyanga loko yi ta biya yi nga vulavuli nchumu, yi ta fika yi haxa leswi yi haxaka swona, mara mhaka leyi nga ta fika yi ku ba hileswaku loko ri karhi yi haxa yi ta va yi ri ku vulavuleni. Matimba a ma le ka murhi lowu va wu haxaka, matimba ma le ka rito leri a ri vulavulaka, i ri vulavula hi ku tshemba a tlhela a connecta ka moya leyi a va ka connecte ka yona. Namuntlha ni lava ku ta ku byela n'wana wa le kaya leswaku muti wa wena a wu dingi munhu ku ta ku biyela wona, business ra wena a wu dingi munhu ku ta ku biyela rona. Mhakankulu i ku u fanele u tshemba leswaku hinkwaswo leswi nga kona na leswi voniwaka na leswi nga voniweki swi depende eka rito leri nga ta vulavuriwa. Loko u ri karhi u vulavula u ku ni declare leswi na leswi na leswi, mimoya hinkwayo, tialitara kumbe marito hinkwawo lama nga vulavuriwa hi business ya mina kumbe hi vito ra mina kumbe ndyangu wa mina, na swi deliza sweswi hi vito leri nga na authority hinkwayo leri nga khoma matlhari hinkwawo ya ndzilo, vito ra Yesu. I'm telling you ku ta va na lexi nga ta endleka. Problem i ku hi ya khongela hi nga ri na ku tshemba. U nga tshama u nga yi kerekeni malembe yo tala, but loko u ze u twisise principle ya tilo ku xikwembu xi lava yini, xi tirha njhani hi rito. That is why ku na vanhu lava hlaseriwaka na va nga kereki mara va hlaseriwa because of va khome ti-principle ta tilo leswaku ku hava nchumu na xin'we lexi nga ni tsekatsekisaka loko na ha khome xikhongelo, loko na ha vitana ti-authorities ta tilo. Hi ku xikwembu loko ni vitana vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, ku tshika army liya yi nga khongoluxa ribye siku leri a nga pfuka hi rona. Hi ku hi kuma leswaku eka Bible siku leri a nga pfuka hi rona ku ribye ri khongoluxe hi tintsumi leri a ri pfale sirha, ri khongoluxa hi tintsumi a pfuka. Ku tshika tintsumi letiya ti nga lava nga ku pfalela swilo swa wena ribye ri ta khongoluxa hi tintsumi. Leswi swi require munhu loyi a nga ta va spiritually connected and a tlhela tshemba ku leswi va swi vulaka hakunene swa endleka. Phela masingita lava va khongelaka ku endleka masingita hakunene, it's not because of vana matimba, it's because of va kholwa leswaku leswi namuntlha ni nga ta swi vula hi nkarhi wolowo loko ni ri karhi ni vula ni tlhela ni swi twa ni swi confirma ku in the spirit etikweni ra ximoya swi le ku endlekeni. Lava vabyaka namuntlha va ta hanyisiwa loko ku ri ku ku na this prophecy yi nga ta fika ku wena tana ni ta ku khongelela kona leswi xikwembu xi lavaka ku swi endla namuntlha. A hi wena u nga na matimba loko u khongela swi endleka, it's because of environment ya ndhawu u ya thinta ka ndhawu leyi tlakukeke ivi xikwembu xi ta tikhomela tintambu hi xoxe hikokwalaho ka wena. So that is why a swi fanelanga leswaku hi ti declare ku tiva ngopfu kumbe ku khongelela ngopfu, hi ti declare ku profeta, hi ti declare ku chumayela, hikuva vanhu va hundzuka loko hi karhi hi endla swo karhi. I xikwembu lexi tivaka maendlele ya kona hinkwawo, but lexi fanelaka hi xi tsundzuka vamakwerhu hileswaku hinkwaswo leswi hi nyikiwe swona hi xikwembu. Now a ni tlhelela ka point leya ku sungula, hina hi na nature, hi na Bible period, swi helelini. Leswaku tala va ringetile ku vanhu va hi susa endleleni. That is why vapfumeri va ku tala emisaveni i vanhu va ntima, hambileswi va nga kuma vhangeli ivi va tlhelela ndzhaku va ku tala, mara hikokwalaho ka ku vanhu va yi kumile, va yi twile, va yi amukerile, swilo swa vona swi kumeka swi onge swa pfuleka hikokwalaho ka rito leri va nga ri amukela na baptism leyi va nga yi receive na vito leri va nga ri amukela va ri confessa. Hi yona mhaka ni kombela ke namuntlha loko munhu a kume nkarhi a ya languta ku what is the Black Madonna, ya languta ku what is the Black Madonna. Once you understand ku i yini Black Madonna u ta vuya u ta ni byela. Even the Pope wa kwale ni nge chavi ku vula wa maroma i khongela wansati wa munhu wa ntima. Why? Va khome xihundla leswaku the black woman in the beginning, that is why nature va yi vitana ku i mother nature. Va swi tiva leswaku ku davuka ka vanhu hinkwavo emisaveni kusukela eka a melanin woman, wansati wa munhu wa ntima. Leswi it's not about it's a knowledge, it's a knowledge. There's a difference between a knowledge and biblical information. This knowledge ku va u swi tiva va ku fihlela leswaku u nga swi tivi, va ku nyika leswi we va lavaka u swi tiva leswi nga le Bibeleni, but then leswi nga na matimba eBibeleni a va swi tsalanga because va swi tivini ku swi ta ku endla ku u va the mightier in the spirit. So the Black Madonna i wansati loyi Pope in his secret place la khongelaka kona
a khongelaka yena a n'wi khisamelaka, because wa nga tiva matimba ya Xikwembu lama nga reside kona, wa yi tiva connecting point ya Xikwembu loko a lava ku ya a ya khongela, but hi fihleriwe swona hinkwaswo swoleswo. As much as hi fanele hi tsundzuka leswaku kereke ya ku sungula misaveni hinkwayo i Roman Catholics, swoleswo it's a fact, tikereke hinkwato ti davuka kona. So hi fanele hi tsundzuka kahle leswaku loko ti davuka kona tikereke hinkwato, lexi nga endla ku tikereke ti davuka va huma van'wanyana eka maroma, it's because va swi tumbula leswaku maroma ma wu tiva ntiyiso mara a va ha lavangi ku famba hi wona, va branchini va huma se va tirhela na la Satan. Lava nga huma va sungula ku ya chumayela vhangeli ya ntiyiso, hi yona mhaka hi kume se ku ri na tikereke tin'wanyana ta ku va ni ti ri Christianity. Hi nga swi balekeli leswaku vukreste hinkwabyo vukreste byi le hansi ka maroma. Why ni vula leswiwani i ku loko u ze u va u ri na kereke u ya u kuma certificate swa ku approve leswaku va na kereke, swi approve yini? I Council of Churches, and Council of Churches yi headquarters ya ko yi le kwini? Yi khomiwa hi maroma, because hi vona hambi hi Maria ma ka hosi Yesu a nghena kereke ya Roma, but u ta swi vona swa ku Xikwembu a xi ri na makungu ya ku delivera misava. Hosi Yesu loko a fika a nga landzeli mhakwa yena a ya nghena kereke ya maroma, because Roman Empire hi nkarhi walowo a yi ri yoho leyi a yi khome misava hinkwayo ene ku nga ha ri hi ntiyiso. Hosi Yesu loko a fika a nga fiki a nghena Roma, i fika a sungula the new gospel. That is why loko u hlaya tibuku ta yi4, Matthew, Mark, Luke and John, Matewu, Marka, Luka na Yohana, ya ku byela masungulo lamantshwa ya ku leya foundation ya ripfumelo lerintshwa na xipfumelelano lexintshwa xa ku ya eka Xikwembu. Wa vona? So hinkwato tikereke leti va ka ti ri kona hi nga va hi chumayela ntiyiso, but loko hi leke hi tibuku na ku certifyiwa na ku va na certificate swi approviwa kwini? Under the Council of Churches, ku nga yini? Ku nga va Roma. Hi nga swi balekeli leswaku Rome hi yona yi nga sungula yi va developed emisaveni hinkwayo. That is why swilo swa ku tala swi endliwa kona eRoma. So hi fanele hi tsundzuka kahle vamakwerhu leswaku loko hi lava ku twisisa ku Xikwembu xi lava yini hi hina, hi fanele hi humanyana eka topic nyana ya Bible, hi langutisa Bible yona as a whole, hi nga yi pfulanga. Hi languta ku Bible leyi as a package loko yi helelini kahle kahle, loko yi ta eka hina yi tise ku yini? A yi ri ya hina original, mara loko va yi swi teka va yi fambisa se yi vuya, hi le a va yivela vakokwani tihomu hi yona, hi yona leyi a va dlaya vanhu hi yona before va ku sunga, a va ku hlayela yona se va ku sunga. The very same Bible hi yona leyi ngo hi fanele hi khongela Xikwembu xin'we, and lava ku nga vona va dlayaka vanhu na hina va nga hi endla mahlonga hi khongela Xikwembu xin'we. So loko u ya swi landza kahle in context, swi tisa ku yini ku Xikwembu xi va xi ri xin'we hi khongela Xikwembu xin'we, mara un'wanyana a ri ku operation ka un'wanyana a ri ku dlayeni ka un'wana, hi ri karhi hi hlaya the very same Bible. Swi ya swi ya ku byela kahle leswaku va tirhisa Bible ku hi manipulate ku hina hi va calm, hi yehla, moya ya hina yi yehla, hambiloko va hi xanisa hi tshembela ka Xikwembu, va hi nyika gospel liya ya ku hi rhula, ivi va ku focusani ngopfu n'wina eka mfumo wa le tilweni. Loko ku fuma ka n'wina ku le matilweni, mfumo wa n'wina wu le matilweni, rifumo ra n'wina hinkwaro silver na golide mi ta swi kuma tilweni, ivi va fika va endla yini? Va hi tekela tindhawu, va hi tekela tihomu, va tirhisa the very same Bible, va occupy ndhawu liya hinkwayo, va tirhisa Bible. Now a ni vuli ku Bible yi wrong, Bible yi right, i ya hina vhele Bible yi vulavula hi hina Bible kusukela ku sunguleni, but problem i ku loko se yi vuya va ya humesa tibuku leti va swi tiva swa tibuku letiwani hi to ti nga ta tisa rivoningo ka maAfrika hinkwawo. Namuntlha hi vona maAfrika yo tala va la ku rhanga ku komba ku i mukreste wa tshemba ka Xikwembu, swi la ambala kahle a gqoka sudi a tsimba na thayi, swi tikomba onge hi loko Xikwembu xi langute timpahla ta munhu. A wu ri ni endla point leyiwani, makreste ni kombela hi tshika ku jaja vanhu, ni kombela hi tshika ku jaja vanhu hi nga se ze hi va na information kumbe ntikelo wa ku twisisa ku what is the meaning of living, i yini meaning ya vutomi, what is life in general, kahle kahle what is it to be an African. Loko hi ya languta, loko ni kula mina ni kule ni tiva leswaku vanhu lava va dzahaka mbangi va johi, vanhu lava dzahaka mbangi this, vanhu lava dzahaka mbangi that, until I realize ku Jamaica i ndhawu leyi ku nga na vanhu va ntima, and hi ripfumelo a hi yimeni katsongo, hina hi ngo hi makreste. Loko wo la ku landzelela the way of life ya le Jamaica, we are getting a hi tshuneli na ku tshunela eka vona. Why? Because va understand the spirituality and va khongela Xikwembu vusiku na nhlekani, and they've been hi vona lava a va ri karhi va lwa during the struggle
tinghoma ta vona hinkwato yingisa tinghoma ta marasta u ta swi twa u kuma message u tshikanyana vukreste u yingisa message u ta twa the emancipation of the mind, free the soul of a black man. Vanhu lava a va ri karhi va lwela ntshunxeko nkhululeko a va lwa na ti-system leti namuntlha ti fumaka vanhu leswaku vanhu u titwa onge a wu complete loko u nga ri na system leyi nga endla hi munhu un'wanyana. And the very same system leyi va ka va yi create-ini vo i system leyi yi suppress-aka wena. Loko va ku tisela exikwembu va ku xikwembu hosi yeso i wa ku basa va endlela leswaku loko vona munhu wa ku basa un'wana na un'wanyana wena feel inferior u fanele u tshama u titwa u ri hansi ka vona leswaku va ta kota ku control. Education system leyi va yi tisaka va tisa education system ya ku wena u nga hleketi a ku ve education system ya ku wehe xa wehe ntsena i ku endla njhani i ku vanhu u ya xikolweni u ya dyondza u dyondzela ku vuya u ta tirhela munhu wo karhi u tirhela mani u tirhela masitara wa wena loyi a nga yena nga ku oppressa. Famba u ya exikolweni ya dyondza u vuya na degree na diploma u vuya u ta uplifta business ya yena a multi-million business we hola salary because a va nga swi lavi leswaku hi va good hala ka spirituality hi tiva xikwembu hi tlhela futhi hi excel ka business. So that's why loko languta education system leyi hi nga nyikiwa yona a yi hi pfumeleli ngopfu leswaku hi ya nghena hi excel eka business. That is why na agriculture there are very few people lava nga dyondza agriculture ya high grade exikolweni. Why? Because va swi tivile leswaku economy ya misava yi khomiwa hi agriculture and if you have a look at vanhu lava va nga le ku fameni sweswi high rate ya vona hi lavo basa. Why? A va swi lavanga ku hi nyika i tool leyi nga na matimba ya ku hi kota ku survive leswaku most of us hi hundzuka vatirhi ematshan'wini ya ku va ti-ownera va hi robe ku xikwembu hi nga va teka vito ra xikwembu leri nga rona va ri susa leswaku hi nga connect na xikwembu. Number 2 va hi tekela leswi nga swa hina leswaku hi nga vi na matimba. So now nyimpi leyi hi nga langutana na yona a hi na matimba tanihi vanhu vantima misava hinkwayo a hi na matimba ya misava lexi hi nga sala na xona sweswi i matimba ya xikhongelo. Why? Emisaveni loko vo hinkwavo lavo basa va sukela mabindzu ya vona misava yi nga yima yi nga function hi ku hi leswi vhele a va swi lava from the beginning ku munhu wa ntima a nga vi na mavoko ya ku va a va in control ka economy ya misava a nga vi in control eka swilo leswi nga ta functiona na system because hina loko system yi buildiwa hi buildeliwa ku va vatirhi hi tirhela system a hi fanelanga hi va na swandla swa ku va hi va part ya system na hina hi benefita ka system. So that is why loko u ri karhi u yingisela mahungu ya van'wanyana va rin'wana tipolotiki u ta swi twa kahle u nge swi twisisi loko u nga se twisisa phela Bible loko yi langutanyana kahle u yi languta kahle ku nghena eka politiki u ta fika u swi twisisa leswaku Bible yi buildiwe va humese tibuku leti nga tona ti nga na ntiyiso va siya tibuku leti nga ta tiyisa system ya vona ku wena i va na hlonga xixima minkarhi hinkwayo tihosi ta wena kumbe ti-masters yi swi kahle leya xilungu yi ku respect your masters, obey your masters. Loko yi ku obey your masters i mani master na hi loyi a vonakalaka a ri na xifaniso xa ku basa laha henhla and then now sweswo swi ku endla leswaku always nkarhi hinkwawo loko u la ku sungula ku la breaka that rule va ku what does your Bible say? It says obey your masters. Yes, I am your master, so what? And then u binda the very same Bible. So vamakwerhu ni rhandza ku